McDonald's nije fora. Ovaj restoran poslužuje čisto sranje od hrane koje je neopisivo nezdravo za ljude, ali eto, unatoč tome, ovo je i dalje jedan od najuspješnijih fast food restorana u svijetu. I naravno da su ga stvorili Amerikanci. Majstori prosječno pojedu 18 rokota pice dnevno. Pa tam je svaki drugi lik Rambo, ali okej, to nije ni najmanji problem sada. Problem je ako ti nisi pretplaćen, jer nisi fora. To samo jednim klikom na subscribe možeš promijeniti. Da. Skrenuo sam s teme. Hrana iz Meka barem na početku nije bila skupa, kao što je danas. Hrana je poskupila za Boga Isusa. Slušaj ove razlike. Običan cheeseburger je nekoć davno koštao 7 kuna. Danas je 11. Dupli cheeseburger je bio 15. Danas je 20. A pazi ovo, mali pomfri je bio 3 kune, a danas košta trostruko više. Koji vrag, majko mila. Mislim, bilo bi to podnošljivo da od te hrane dobijem bok te krila ili nitro ili da se zapravo mogu najest. Ali to je samo ukusno i ništa više od toga. Jer ti kad pojedeš i 10 tona njihovog smeća, opet ćeš za sat vremena biti gladan kao da ništa nisi pojao. Dakle, trošiš velike pare na nešto u čem ćeš kao uživat, ali u biti je isto kao da si jeo svježe atome kisika. Jedeš prazno i trošiš na prazno. Ali frende, tu nemaš ni u čemu uživati jer je u pitanju umjetna hrana. Doslovce da odvojiš samo sir iz nekog burgera i da to pojedeš, osjetio bi da nešto ne valja. A šta je to? Čista, usrana plastika! Fuj! Odvratno! E da, ni u 1000 godina nemojte naručiti čokoladni šejk. Ovo sad govorim iz iskustva. Doslovno moraš iskoristiti svu Božju, sunčevu, Isusovu snagu i milosrđa da to popiješ kroz onu jadnu papirnatu slamčicu. Pluća ti otkažu dok ti dođe do ustiju. A ako kojim slučajem odlučiš piti bez slamčice, bit ćeš ko bos po trnju jer nema šanse da to uspiješ naliti u sebe. Taj šejk je toliko gust da kad nagneš čašu izgleda kao da se slijeva puding. Ili kao da se slijevaju govna. Sorry. E da, kad sam već spomenuo papirnate slamčice, to je tako spigano za koristiti. Čim malo zasliniš, odmah krene truniti i raspadat se te, nakon par minuta to više ni nije slamčica. Ja razumijem da je to kao ekološki bolje jer se ne koristi plastika, ali tako me boli briga za sve ako ja ne mogu ni Coca-Colu popit kako Bog zapovjeda. Evo jedne moje traume iz McDonald'sa. Ja i deda smo svratili tamo jer nam je bilo nusput, a i ovo malo govno je bilo ko fol gladno. Naručimo mi 2 hamburgera i sjednemo za stol. Prije nego što sam uopće odmotao svoj hambi, meni se naravno piškilo. Tipični Toni, trebam srat kad god ne treba. Slušaj ovo sad. Ja imao nekih 7 godina i bio sam mutav ko golub kad se zabio u prozor. Tako da je deda išao sa mnom, ne bi li se slučajno izgubio na putu do freaking WC-a. Obavim ja biznis i vratim se s dedom nazad do stola. Kad ono... nema naših burgera, ani pladnja. Koji kur... Ja gledam tam i ne vjerujem, stari moj. Ja mislio neka vještica, neki demoni mi ukrali. Al ne, nije se to dogodilo. Doslovno su nam bacili hranu u smeće jer su mislili da je to netko ostavio ovak jer... ne znam, nije mogao pojesti ili neš. A ja sam u tom trenutku osjetio da sam još više gladan i počeo sam plakat ko da me neko iglom bocno u guzicu. A pazi ovo, deda je imao svega 10 kuna i on je isto bio gladan. Ali budući da je vidio kako sam ja tužan zbog svega i da plačem ko kukavica najveća, žrtvovao je svojih zadnjih 10 kuna i kupio mi još jedan hamburger. E, to je pravi deda. Subscribe da budeš fora kao moj deda.